nongeye kubaha ikaze mwese nshuti bakunze bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV. Kaze makuru yo kuri aya masaha ni kuwa gatandatu tariki 26 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Twinjiye makuru araza kwitse no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira ko muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira agace ka Showa na gace bigaruriye mu mirwano ikomeye yongeye kuramukira ahangaha. Turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira no muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Tubwire ko abasirikare 17 b'u Burundi bose bamaze kurasirwa ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira, by'umwihariko mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira. N'ubundi amakamyo yongeye kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira ahetse cyangwa se atwaye ibikoresho bya gisirikare. Abaturage rero bakaba n'ubundi bakomeje kugenda bahunga nubwo ngo bitoroshye. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira Katogota tubabwire ko n'ubundi hongeye kuba imirwano ikomeye. Ku munsi w'uyu munsi hongeye kubera ambushi ikomeye. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze kwivugana cyangwa se kurasarande kuruza yari yuzuye abasirikare ba FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Turaza kurebera hamwe ko ibi byose byifashe. Turaza kandi kubabwira ko Kisekedi ubwoba ni bwose bw'uko ashobora gukorerwa kudeta no kubera yihe mpamvu. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Mwese nongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV. Nizere ko mukomeje kugira weekend nziza. Abafite ubukwe nizere ko mukomeje kugenda amugira ubukwe bwiza. Hanyuma abandi namwe muri gahunda murimo zitandukanye mukomeze mugubwe neza. Hari abari kureba umupira, hari abari kureba amafilime, hari abaruhutse. Gahunda ni nyinshi cyane ko abari no muri weekend. Mwese rero tubahaye ikaze muri aya makuru. Nyemerere mutere agatebe ubundi dusangira aya makuru mukanya anyuma yo kubigenza gutya. Ndagaruka tuyinjiramo ku buryo burambuye. Sinongeye kubaha ikaze mwese rero. Nizere ko niba wamaze kugera hano tayari nyemerera utereke like mbibone ko muhari kandi ko turi kumwe. Niba ubwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ndagusaba ngo ukore subscribe hasi aho ngaho. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo butaha amakuru ajya kwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ikindi kandi mushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye. Nta kundi bikorwa no kujya hasi wanditse share ukakanda ukinjira bakaguha link ukayikopiya ukagenda bisangiza abandi mu magrupe atandukanye. Ubundi amakuru akagera kuri bose aho muherereye hose. Mbahaye ikaze mu bihugu bitandukanye murimo. Mbahaye ikaze. Ubwo niba turi kumwe 5 ubinyandikira hasi aho ngaho. Ni burimo kutwumva neza unyemerere ubinyereke. Hanyuma areka twinjire muri aya makuru y'imirwano. Aya makuru unyemerera tuyahere muri Kivu y'Amajyaruguru ni muri teritwari ya Masisi. Tubabwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira agace k'ingenzi kandi gakomeye muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko aha i Masisi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kuri uyu wa gatandatu babyukiye mu mirwano. Akaba ari imirwano rero
mu kanya gashize gato cyane rwose bamaze kwigarurira agace ka Showa ko muri teritwari ya Masisi nyuma yo kukirukanamo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gufata Showa nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni gisirikare cya FARDC, ni gisirikare cy'u Burundi FDNB, ni gisirikare cya Sena, abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi kandi ba FDLR bakaba bamaze kubirukana hangaha abari bahanganye n'ubundi mu mirwano ikomeye cyane. Aha kandi hakaba ngo habarizwaga n'inyeshyamba zo mu mutwe wa APCRS uyobowe n'uwitwa Janvier Karayiri. Ku munsi w'ejo ku wa gatanu tariki 25 muri uku kwezi muri uyu mwaka nibwo impande zombi zari zarwaniye muri aka gace, ariko izi nyeshyamba za APCRS zisubiza inyuma abarwanyi b'intare za Sarambwe babageza ahitwa Bukombo. Amakuru aturuka muri ibice akavuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yo kongera ingabo, nyuma yo kongera imbaraga, nyuma yo kuzana kandi ibikoresho kabuhariwe simusiga, kuri uyu wa gatandatu babyutse noneho bari determine ku rwego rwo hejuru, bakaba rero n'ubundi bongeye kugaruka ndetse bongera kurasana, bagabaye ibitero kuri izi nyeshyamba, n'ubundi bararwana rubura gice, ariko biza kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe babirukanye. Biba ngombwa ko rero izi nyeshyamba zihungira ahitwa Ngesha na Burora. Showa aka gace kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu kanya gato gashize rwose. Twinjiye muri studio nta minota myinshi irashira abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye aka gace. Aka gace ka Showa rero na gace k'ingenzi ko muri Masisi, kagizwe n'imidugudu ya Showa, Muhondo na Shangara. Usibye aka gace kandi ku mugoroba w'ejo ku wa gatanu abarwanyi b'intare za Sarambwe nabwo bari bafashe kandi gace kitwa Murema ko muri groupement ya Nyamaboko ya mbere, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bivugwa rero ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira aka gace nyuma y'imirwano ikomeye kandi iremereye cyane, ngo yanumvikanyemo intwaro ziremereye zo ku rwego rwo hejuru, dore ko ngo hongeye guturitswa bombe yo mu byo butandukanye. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bakaba bavuga ko angaha abatangiye kuhakorera isuku n'isukura kugira ngo n'ubundi intwaro zaba zihihishe ndetse n'abandi barwanyi babahishe bose bavumburwe, ubundi aka gace kagire umutekano urambye. Reka twinjire muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Tubabwire yuko umujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuba nabi, abantu mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Ngira ngo mbabwire yuko uyu mujyi wa Uvira wongeye kugarizwa n'ubundi, dore ko abasirikare bagera kuri 17 Burundi barasiwe aha muri uyu mujyi wa Uvira. Ni mirwano rero n'ubundi yongeye kumvikana mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira, muri ibi bice bya Runingo werekeza haruguru za Sange hongeye kubera
imirwano ikomeye kandi iremereye kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi kuva ku isaha y'isa 10 za mu gitondo akaba humvikanye amasasu hagati y'ibi bice n'ubundi kuvuga hagati ya Runingo na Sange bikaba bivugwa ko n'ubundi hongeye kubera imirwano ikomeye cyane aho bivugwa ko n'ubundi igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kuzamuka bakagaba ibitero haruguru hanga mu bice bigenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ubundi urugamba rukongera kwambikana kuva muri ayo masaha y'urukerera. Ikindi nababwira nuko mu mujyi wa Uvira indani naho ibintu byongeye kuba bibi cyane dore ko Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye guserera ndetse bongera gushyamirana no gusubiranamo ni nyuma yuko n'ubundi Wazalendo zikomeje kugenda zinubira amasezerano akomeje kugenda akorwa hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Wazalendo zikavuga ziti mwebwe basirikare ba FARDC kurwana byarabananiye ne mwigireyo kandi muduhe umwanya abari twe twirwanira muri uru rugamba. Abasirikare ba FARDC nabo ibi bakabifata nka waragasuzuguro bavuga ko ari agasuzuguro k'abasivile cyane ko n'ubundi izi indwanyi za Wazalendo ngo ari abasivile bagiye bahabwa intwaro. Hanyuma rero mu rukerera rwo kuri uyu munsi bongeye gushyamirana ndetse ibintu birakomera. Tugarutse hagana haruguru y'umujyi wa Uvira ariko muri bice bya Runingo werekeza Sange tubwire ko imirwano yongeye kubura muri bice magingo yatuvugana biravugwa ko abasirikare 17 bose abenshi bo ku ruhande rw'u Burundi na FARDC ngo bamaze kurasirwa muri bice akaba arabamaze kuraswa n'ubundi biturutse ku mabombe menshi cyane. Urwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gusuka kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Tukiraha muri uyu mujyi wa Uvira kandi reka mbabwire ko amakamyonete yongeye kwinjira yuzuye ibikoresho bya gisirikare muri uyu mujyi wa Uvira nahagana ku isaha y'isa 11:42 za mu gitondo kuri uyu munsi nibwo bivuga yuko amakamyo hagera kuri 2 yongeye kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru akavuga yuko n'ubundi ngo binjiranye ibikoresho birimo imbunda birimo amagrenade birimo amasasu n'ibindi bikoresho bitandukanye ndetse ngo harimo na bya byombo cyangwa se radio zikoreshwa ku rugamba n'abasirikare. Ngibyo rero ibyo twababwira nyuma yuko ibi byose bibaye aha muri uyu mujyi wa Uvira abaturage barimo guhunga ariko guhunga kwabo biragoranye kubera yuko umujyi wa Uvira wamaze kugotwa nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Impamvu nuko ngo barimo gukumira cyangwa se bashaka gukumira abaturage bakomeza guhunga bava muri uyu mujyi bajya mu bindi bice. Ibi nta yindi mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC barimo kubikora ngo ni ukugira ngo mu gihe abaturage baba batari muri uyu mujyi wa Uvira bivuze ko nyine ubwo baramutse bahunze bose byakorohera abarwanyi b'intare za Sarambwe kuza barasa kubera ko buriya muri systeme z'abarwanyi b'intare za Sarambwe nago bajya bakunda kurasa umusivile ariko uwo bita aduyi wabo no kuvuga abasirikare rwose bararambika hasi ubundi isasu rikavuga irindi rikavugiriza urugamba akaba ari rwo rusobanura ibintu. Magingo ya rero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyamaze gutanga ibice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Uvira no kuvuga ibisohoka nibyinjira kugira ngo abaturage bakumirwe ndetse ngo harabari barimo guhunga mu rukerera rwo kuri uyu munsi ariko bakaba basubijwe mu byabo kubera yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo ntigishaka yuko abaturage bahunga.
ngibyo rero areka tukiraha muri Kivu y'Amajyepfo twerekeze Katogota tubabwire yuko Katogota yabaye Katogota ubungubu rwose irimo gutogota bikomeye cyane ariko ntari nagera muri iyi nkuru ya Katogota andi makuru yangezeho kakanya turuka mujyi wa Uvira aravuga yuko hari abaturage barimo gufatwa abakajyanwa kurwana no kuvuga bakajyanwa mu gisirikare ku ngufu batabitegujwe twarabibabwiye munsi ishize hari abaturage bamaze iminsi bafatwa mu bintu byiswe imikwabo bakajyanwa ariko ugategereza kumenya amakuru yaho aba bagiye bikayobekana abo mu miryango yabo bakaba barakomeje kugenda basaba yuko bamenyeshwaho abo mu miryango yabo baherereye ariko biba ibyo busa makuru yamaze kumenyekana rero nuko abangaba ngo barimo gufatwa bakajyanwa n'ubundi ku rugamba reka noneho twerekeze Katogota nababwiraga mu kanya ko aha ibintu byongeye gukomera Katogota yabaye Katogota ndagira ngo nkubwire yuko mu kanya gashize hahongeye kubera mbushi ikomeye y'abarwanyi ibintare za Sarambwe ni ambushi maze kugwamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa leta ya Kongo abangaba bakaba abamaze kuraswa n'abarwanyi ibintare za Sarambwe mu gihe bari bipakiye Land Cruiser hanyuma rero n'ubundi ubwo bagendaga baza kugwa n'ubundi cyangwa se baza kwisanga bageze mu gaco k'abarwanyi ibintare za Sarambwe Land Cruiser rero hita iraswa bikaba bivuga ko n'ubundi abasirikare bari bayirimo bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC FDLR Wazalendo n'abarundi ngo bongeye gutakaza ubuzima ni ibintu rero bikomeye cyane ni nyuma yuko n'ubundi bivuga yuko Katogota ku isaha 11 za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero muri bice n'undi bashaka kuhigarurira ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baje kubihorera cyane yuko ngo hari hakiri na mu gitondo cya kare barabihorera ariko babihorera atari yindi mpamvu ahubwo ari uko bashaka gutega ambushi aba rero ngo baje kurasa babura ubikiriza abarashyekerwa barigira imbere barongera bararasa abarwanyi b'intare za Sarambwe barabihorera barashyekerwa barangije noneho ngo bahamagara umuyobozi wabo bamubwira yuko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe ntabahari yarangije rero nawe nakwagushekerwa aba bapakiye muri Land Cruiser undi rero mu gihe barimo kugenda baza gushiduka abisanze murambushi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe nazo zihita zirambika hasi n'amasasu menshi ibintu bikomeye cyane ahangaha rero hakaba hamaze kugwa abasirikare benshi rwose nubwo imibare yabo itari yajya hagaragara ariko ni ambushi yatezwe kandi yari ikomeye cyane ngibyo rero reka noneho twerekeze makuru ajyanye na politike na diplomasi ni Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho twerekeje ubungubu tuvugana ndabwira ko Kisekedi ubwoba ni bwose aratinye iki arimo gutinya kudeta arimo kwikeka kudeta arasinzira ntayasinzira ngo amaso ahure ibintu byamukomeranye uyu mugabo witwa Chirombo n'undi bamwe bakunze guhimba fashi ibintu byamukomeranye ngo ubwoba ni bwose nyuma yaho uyu Kisekedi aketse ko hari abasirikare bashaka kumuhirika ku butegetsi yahise atangira gufunga bamwe mu basirikare bakuru ariko kuri ubu akaba yamaze no kubuza ingendo kuba ofisiye bose mu ngabo na polisi bo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
ibi ni bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho iteweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gisirikare ni Liyetona Generali Banza Jire Mweranda. Iri tangazo rero rikubiyemo iki ryamaze gushyirwaho umukono n'uyu mukuru w'igisirikare. Ni tangazo ritangira rimenyesha abayobozi bakuru muri FARDC guhita abahagarika gukora ingendo bakimara kubona iri tangazo, haba mu gihugu imbere cyangwa hanze yacyo. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibi bireba abapolisi n'abasirikare bakuru, kandi ko n'abari Kinshasa abatemerewe kuhava, ahubwo ko buri wese akwiye gukomeza gukorera aho ari hose kugeza igihe irindi tangazo rishya rizasohokera. Ibi bije bikurikira ifungwa ry'uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo ni Christian Chiwewe Songesa, wafunganwe n'abandi bayobozi barimo n'uwari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Presidence ya Kongo. Ifungwa ry'aba generali rero rikomeje no kutavugwaho rumwe. Hari amakuru avuga ko bazize gushaka gukubita kudeta Tshisekedi, ndetse kandi ko hari n'umugambi wo kumwivugana. Ibi rero bikaba byongeye guhabura no guhamura Tshisekedi, bituma ubwoba ari bwose bumwirunduriramo, bituma rero ahagarika abasirikare bakuru na polisi bakuru ko nta numwe wemerewe kuvaho. Harimo gukorera nka bya bindi bajyaga bavuga kera ngo ntiwemerewe kwinyagambura. Ku ruhande rero hari amakuru avuga ko izi ngendo zahagaritswe ngo kubera ko Kinshasa bari guhwihwisa ko aba ofisiye benshi bifuza kwihuza n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa 23, ubundi ngo bagahangana na Tshisekedi ndetse bakaba abamuhirika no ku butegetsi. Ni ibintu rero bikomeje gutera pressure yaba aha Kinshasa ndetse no mu gihugu cyose aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero uko byifashe kuri aya masaha, ngizo updates uko zimeze. Cyo nababwira nuko nubundi Nyiragongo imikwabo yo guhiga abarwanyi ba Wazalendo na FDLR yongeye kuramuka, ikaba yongeye kuramuka mu buryo bwo kugira gute no gushakira umutekano urambye uyu mujyi wa Goma ndetse n'ibice byo muri Kivu ya Majyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwa Mukada, hani kwibendera TV. Niba muri kutwumva ni munyemerere munyandikira hasi aho, niba mutari kutwumva nabwo mubinyandikire kugira ngo umutekinisiye wacu ku buhanga bw'ibyuma binabukemure byihuse kandi 5 kuri 5. Mwese rero ndabashimiye, mukomeze kugira weekend nziza, ubundi dukomeze kubana hano kwibendera TV. Makuru tubategurira tukanabagezaho. Ciao, bye bye.